Dobrodošli, dragi moj, zbog obilnih trpeza, punih kolača i ukusnih jela za vrijeme novogodišnjih praznika, te zbog manjka vremena za teretanu i ostale sportske aktivnosti, čovjek uglavnom ima osjećaj ne da ulazi, već da se kotrlja u novu godinu. To je razlog zašto mnogi odluče da novu godinu započnu zdravijom ishranom i da se više posvete sportu. Kod nas nije ništa drugačije, pa sam se odlučila da vam u narednim danima prezentiram nekoliko zdravijih, a ukusnih jela koja su vrlo jednostavna u pripremi. Ne brinite, ne mijenjam koncept. Poslije ovog specijala ponovo slijede recepti iz Austrije i Bosne te ostalih dijelova Balkana. Međutim, moj kanal je uvijek bio odraz onoga što za nas zaista kuham, pa mi je bila želja da i ovaj put s vama podijelim recept s kojima sam jako zadovoljna. Uživajte u pregledavanju videa i isprobavanju recepata.